Dok se BiH političari nadaju novome popuštanju međunarodnih financijskih institucija, misleći prvenstveno na vlastite džepove, mnogi građani prepušteni su sami sebi. Novca više nema ni u Federalnom fondu za pomoć stradalima u poplavama. Jedan od najvećih problema u procesu obnove u Maglaju jeste nedostatak sredstava za naknadu štete obiteljima koje su same sanirale štetu bez bilo čije pomoći. Bili su primorani kreditno se zadužiti za sanaciju svojih domova, zbog čega su trenutno u jako teškome položaju. 100% invalid iz Maglaja, Ismet Topčić, tokom prošlogodišnje prirodne katastrofe ostao je bez krova nad glavom. Na donatorska sredstva za sanaciju u neuslovnom prinudnom smještaju zbog specifičnog oboljenja nije mogao čekati, te su on i njegova supruga odlučili podići kredite i sanirati kuću. Supruga se međutim početkom godine razboljela i preminula i sada Ismet sam od penzije koja iznosi 326 maraka plaća 2 rate kredita od 306 maraka. Pomoć do sada ni od kog nije dobio. Niko nije ništa dotirao, ni dao, ni pokušavalo se, ali niko ništa nije. Ne znam ni ja sam šta dalje i kud dalje i kako. I kako, evo 100% sam invalid, evo vidite da sam sam u kući. Sličan problem u Maglaju ima još oko 550 porodica koje su zbog specifičnih uslova bile prinuđene same pokrenuti sanaciju stambenih objekata. Probleme ovih ljudi niko ne razumije. Mi smo ostavljeni sami sebi, diskriminirani u pogledu svih prava, pa i u pogledu povrede ustavnog prava na jednakost. Nismo dobili ništa, morali smo svojim sredstvima obnoviti, posegnuti za kredite, kartice i ostalo, tako da smo u velikim dugovima. Međunarodne organizacije, već sada je poznato, neće se baviti ovim problemom. Utvrđeni mehanizam za nadoknadu štete u ovakvim slučajevima, kako nam je rečeno, zapravo i ne postoji. Što se tiče međunarodne zajednice, mi direktno implementiramo sva svoja sredstva. Znači, mi, ako se radi o sanaciji stambenog objekta, mi ćemo ući u objekat, snimit ćemo situaciju, napraviti predmjer, ući sa građevinskom ekipom koja će ugraditi materijal, sanirati objekat i mi ćemo izaći po principu ključa u ruke. Situaciju dodatno usložnjava i to što domaće vlasti ni na jednom nivou nisu u budžetima predvidjele kompenzacijska sredstva za ljude koji su vlastitim sredstvima sanirali svoje kuće. Volja postoji, ali kapaciteti su ograničeni. Možda će to doći na red kada uspijemo riješiti sve kuće. Za rješenje problema ovih ljudi u Maglaju država bi trebala izdvojiti od 3 do 5 miliona maraka, što i nije veliki iznos kada se uzme u obzir gdje se sve javni novac troši.